Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese rirabareba. Itangazo ni irya NESA, ikigo gishinzwe uburezi bw'abanyeshuri n'ibizamini by'abanyeshuri mu gihugu cy'u Rwanda. NESA yatangaje igihe abanyeshuri bakoze ibizamini bya leta bazafatira amanota yabo. Ni inkuru nziza ku banyeshuri bakoze ibizamini bya leta, none ni inkuru mbi ku banyeshuri bakoze ibizamini bya leta. Ni mu gihe umunyeshuri uzaza mu ba mbere cyangwa uzatsinda, no kuvuga ngo dufata ku cyiciro cya mbere, bazahabwa buruse ya leta bajye kwiga mu bigo bya leta, ndetse umuntu uzaza mu cyiciro cya nyuma aricyo cyabaswa, uwo muntu azasibira yongere atangire bushyashya. No kuvuga ngo turagaruka ku itangazo rya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali. Polisi ikorera mu mujyi wa Kigali yatangaje ko impanuka nyinshi zikunze guterwa n'abamotari ndetse n'abanyonzi. Noneho polisi ikorera mu mujyi wa Kigali yashyizeho ingamba zishyashya kugira ngo irinde impanuka zikomeje kuba mu mujyi wa Kigali, Nyarugenge, Gasabo na Kicukiro. Ni mu gihe yashyizeho ubwirinzi, bivuga yuko yifashisha satelite cyangwa icyogajuru. Satelite ndavuga drone ziriya zigendera hejuru kugira ngo bacunge umuhanda cyangwa bacunge umutekano wo mu muhanda. Ari mu gihe nanone bashyizeho izindi ngamba zo kujya bapima abantu batwara ibintu n'abantu ku binyabiziga bitandukanye. Polisi y'u Rwanda ikavuga yuko nta mpanuka zizongera kuba mu mujyi wa Kigali bitewe n'ubwirinzi bafite cyangwa bitewe no kuba bari kubikurikiranira hafi. Bivuze yuko umuntu uzajya utwara ikinyabiziga yasinze, drone izajya imufotora, nagera imbere bamuhagarike. Bivuga yuko iterambere rimaze kuba iterambere. Ni mu gihe nanone tugaruka ku itangazo rya REG. REG yatangaje ko mwino minsi ibiri iri imbere hari buze kubura umuriro, uri buze kubura mu turere dutandukanye, Kicukiro, Nyarugenge na Gasabo, ariko by'umwihariko ntabwo uri bubure cyane, uragenda amasegonda makeya wongera ugaruke, kubera ko hari ibintu cyangwa hari ibikoresho bari gutunganya. None reka tugaruke ku itangazo rya Wasake. Wasake yatangaje ko mu gihe gishije amazi yari yarabuze, ariko ubu ngubu amazi yagarutse ndetse amazi ari furutaka. Bisobanuye yuko rero kongera kwibutsa abantu bayirimo ideni kugira ngo ibishyure nabo bafungurirwe amazi. Ni mu gihe Wasake ivuga yuko mu mwaka wa 2024 yahombye ku kigero cya 50%. Bavuga ko abishyura amazi bari kuri 80%, ariko mu mwaka wa 2025 bariyongereye basigara 90%. Ubwo hasigaye 10% ariko ritarishyura amazi. Bakaba babasaba kwishyura amazi kugira ngo nabo bafungurirwe amazi, ndetse batazajya bakupirwa amazi bakitwaza ngo amazi yarabuze, kandi amazi bafite ikibazo cyo kutayishyura kuko batayishyuriye ku gihe. Nanone turagaruka ku itangazo rya RURA. RURA yafatiye ibyemezo MTN, icyicaro cya MTN cyangwa izafisi seta MTN itanga serivisi zitandukanye, guhamagara, kubitsa no kubikuza, voice note, ibintu nk'ibyo bitandukanye. RURA rero yayiciye amande bitewe n'iminsi ishije itanga serivisi mbi. Bavuga yuko mwino minsi itakoraga neza, ariko MTN yavuze yuko habayeho imbogamizi nyinshi, itumanaho ryabo ryapfuye, hari imiyoboro yari yarapfuye, ariko ubu ngubu ni tayari, ubu imiyoboro barayikoze rwose, ubu ngubu nta kibazo igifite. Rero RURA iri kugenzura irebe nimba yacibwa amande cyangwa yahanwa, ndetse n'ibyo irimo. Ndetse munyarwandakazi, nimba ari bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Yari incamake y'amakuru nge mugiye kubana, twarinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku mazina ya Kidasamura TV cyangwa Kidasamura Movie. Ndetse nimba ari bwa mbere uhageze, kora subscribe, n'abakoze subscribe uruwa gaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha. Iyi ni incamake rero y'amakuru, reka turambure amakuru mu buryo burambuye. Ubwo turahera ku itangazo rya NESA, ikigo gishinzwe uburezi bw'abana ndetse n'uburezi bw'abanyeshuri. NESA rero yatangaje ko abanyeshuri bakoze ikizamini mu mwaka wa 2025 amanota yabo tayari arimo arasohoka. Bivuze yuko mu iki cyumweru kiri imbere amanota yabo ari buze kujya hanze bakayahabwa. None yongera itangaza ko umuntu uzatsinda ibizamini bya leta azahabwa buruse ya leta akajya kwiga mu bigo bya leta, ndavuga University of Rwanda. Ni kuvuga ngo university z'u Rwanda ziri mu duce tugiye dutandukanye. Kandi nanone ikindi, umunyeshuri wese uzatsindwa bino bizamini bivuze ko azasibira kongera agatangira bundi bushyashya. Twagiye mu rwego rwa kaminuza aho bazahabwa impamyabumenyi, ndavuga diplome. Abazatsindwa bazasibira nk'uko bisanzwe. Murakoze cyane rero gukurikirana Kidasamura TV Rwanda. Izindi nkuru ndaje nzirambure mu kanya nyuma y'iminota 15. Reka rero tube duhiniye hano kugira ngo tugire n'ibindi bintu tujyamo, ariko dufite ibintu byinshi dushaka kubakorera. Hari impanuka zabaye mu mujyi wa Kigali, hari amakuru yabaye Rwamagana abantu bicanye, ndetse hari ubusambo bwahakorewe. No kuvuga ngo mukurikirane gahunda za Kidasamura TV Rwanda.